nataka kupatia exercice iko facile. Angalia watu watatu mu idea yako, waza tu watu watatu be unapendaka ba kwanza mdunia. Waza watu watatu. Nakupatia 3 secondes. So unaona mbale watu wote unawaza, mbale watu watatu wewe haukwamo. Ndugu yangu, jipende. Jipende. Kama wewe hujipende, hakuna mwenye anaweza kupenda sawa wewe. Kwa najiweka mbele. Mimi nakwambia utafute watu watatu be unapendaka sana mwe dunia. Unaanza waza wengine. Jikumbuke. Uko wa maana sana kuwe peke kwanza. Jua hata kama wewe hauko, hapa wengine wao unasema unapenda, itabavantage kunini? Jipende, shukuru Mungu kwa maisha yako nakupatia na ujitie ukwe priorite. Kama ni kazi unatumika kaonjo kwa beneficiaire wa kwanza. Kama ni masomo ulisoma onjo kwa beneficiaire wa kwanza. Kama sijui ni sacrifice gani ulifanya uko beneficiaire wa kwanza, usikwe unajisahau. Ndio maana rudilia ile uliwaza na kubenye uliwaza kwa unapendaka sana na ujitie pale. Wewe ni mtu wa maana sana. Jipende na shipia tunakupenda na Mungu endelea kutubariki tupatie maisha marefu. Nisaidie basi ukiparticiper kwa conference yangu. Kama utakuwa Goma, uko Bukavu. Goma ni le 10 avril Mkap Kivu, Bukavu ni le 17 avril Collège Alfajiri. Bieni très moins cher, prix ya tomate $10 ingia. Tu bien gagner il y a plus que 1 franc. Et on te dit organisation et consort. Mais ce que tu vas gagner ni kitu utabeba bagage unayoa maisha yote. Usiregrete sana na kitu tunaweza regrete ni kukosa. Usikose Goma le 10 avril Mkap Kivu, Bukavu le 17 avril mu collège. Tutaenda tena la prochaine, numéro yangu iko hapa. Peace.